Sasisian pat ngipin yang sebaik pi baro syakanika channel kejungi mat hakanika video ngin pe yakini ki post ki barang shalai thamai hapo Meghalaya. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru khana mo pinum do iki videos ki upload. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kejungi. Ka India Post Payments Bank Limited kapla ikanika post mentau benai arajar apusan. Kakatang juga ni post kari circle base executives. Kelas dia lani katarik bakado bapila ban submit ik applications kari hau arpoi tarik benai March arajar apusan. Kani ka post circle base executives kalaj hado sanpoi tuli keleng kari India khalai tuli ki unreserved artli ki economically weaker section khakhandai tuli ki other backward classes khat artli ki scheduled caste but southly ki scheduled tribe candidates. Hapo Meghalaya kalaj south ligi post kawai hapo klirian kawai hapo nongpo kawai hapo nongstan but kawai hapo tura ka age limit lani ka kerta ka beredo ka de apoi snam ba ka behedo ka de le pusan snam ka salary lani ka tolak ka de le pojar si benai ba ka educational qualification kolong kumne pladeban pendam ya ka graduation ha no subject ki candidates ki balong eligible bagi buka ban apply ka ni ka post pihak ban apply online link ba ka website jang ka India Post Payments Bank Limited ba ka ni ka link la apo description jangan ka video.